Ilha og sayri ang karaang pulong. Ang karaang pulong Cebuano, Binisaya, mga igsoon nga makita nato sa Ebanghelyo karon. Ni mga adlaw nga Lunes, no? Lunes, Agosto 12, nining maong semana, ang pulong nga bitad. Na sa Ebanghelyo karon, igon ang atong Ginoong Kristo nga kang Pedro pamasol dito sa dagat, Pedro. Unya inigbitad nimo ang unang isda, abliha ang iyang baba kay tuay salapi nga igo ibayan sa imo og akong buhis sa templo. Bitara. Bitad means bira. For example, kini og bitad gani ana. Munay bitad. Bitara means biraha. O niya og sa may opposite og bira or bitad tuod. Di na kanang mo ngana ka dili na tuod, that is pushing. O niya og bitad gani bira pinaatras do na og tawo mo kagibitad nga naon nimo ang sa katawo gibitad nimo gibira nimo padong nimo kag imo po nang gian ato tuod naman po na unya og kanang pinakuan kanang nay pinakalit tukmod na pod na may tuod nga ihana ra nimo ana tuod man na pero og tukmod gani imo gitukmod pinakalit bitara. Bitaron po nato ato mga igsuon, labi na katong nahitong pawak sa mga hiwi nga kinabuhi, no? Kita mga Kristiyano, importante nga birahon nato sila. Katong galunang nasa sala, tabangan nato. Katong mga tawo nga walay paglaom, kauna na maghikog, kauna nagtapuso na nila ang kanilang kinabuhi, bitaron nato nga makabati pa sila sa kinabuhi sa grasya. Bitad, bira. Bitara, biraha. Ilha ag sayri ang karaang pulong.